Eti Ghanaian Times do bokrate animu nie. Or say Ghana assembles armored vehicle locally for safe transportation of bulk money. Na se obi ekrata fight so eye dumiensa na Ghana man penye His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ene watumi akwa akopiem ye Diehawk Kinaki. Eno ye manufacture a company ya Ghana ha sei. Wo mo hwe na bullion van sika na car na ye de kura sika no. Na se me hu last kwa na utwa bi. Be hia pan no de no. Pan car na de so sika. Na military men ego pick up fufu no mo de chire. No mo bo ho ban. Ti se be ya sa aka de nyina so betinti no. Mpanimfo hwe na afi bullion van papa bulletproof. Oh okay. Wo mo tumi aye bi aba ya wo be so sika. Eze de sika na bamba wo ho. Bamba wo ho pa ntino. No mu nsem e wo ye Ghanaian Times de obokrata no emu. Na wo hwa hanso a Martin Aduwusu. Martin Aduwusu wo Supreme Public Accounts Committee no. Said the mpanimfo akwa asetena no. And I watch say New Times Corporation ya wo mo na yes ankrata yi omanfo do omoka na ya sama omanfo do omoka sankrofo na do omoka no omatwe mo a mo peso mbetua nje say do mo do omo court so obi de oka na wontua fa no court nti omo de omo court no ahwe na wo mo nsa atumi aka wonum esika ewo honom sanso na we ye de akira figures na bi equal to 8 e bi equal to 9 e bi equal to 10 eye boko de ya etututu akoso nipa abusua na kwaje mu no military fo no ne ehemfo wo hɔ kwasetena no mo gitu mu se on se yenwa no mozemlifo omo nkora mu omo fa nkomo kye nkoye hwe nje so oma ansa kan mu na wo mo akwakosi a ekire enyo okora sa because benefo no on se benefo de krata ba bonte kire se they have been accused of shooting and killing enya no kre sa anti omo gusu ahwehwe mu a ehwe bebia susu ade body ho no be fa the story me de free nura right 12 grabbed for carjacking and murder. Carjacking semi yes omutisi usu a boy mo kakra na mo se dey you cars o majeje enya cars nketwa omo pe cars Lexus we a Toyota Highlander ni bia we a Honda CR-V we a Toyota Corolla we a Camry we a pickup yibi Nissan pickup patrol cars ne do so cars ma ko 12 wow omajeje mpanifo agi etuo ewo omo ho omo jeje etuo aboba wo ho omo jeje phones ne niama kumase bra nanse no omo bo no kwa ma na omo shooting nipa ba ko ma ne firi mu ewo ho nti no e ba sa ne ho akohia se aposifo to me pick intelligence na nti we ne koye se ase soup no ana omo bo rem yeah e se wo kwasesa phone no no omo bo rem ti sika omo ji nyina da ha 200 cedis note 100 cedis ne sika ne nketo ani mo no mani abere kokoro no body say agro skaka ho so ma ji agi Range Rover nyina we unlicensed car na zo mo de tiosi usu a omoji car no ani ska bia ka ho bia no so ye kan wasi form wow udi agro ampa bo akoro mbe woro wo tim enti ye yiwe sunwati kwasi form na am wada form na say tuosi so na de be aha sa na ti enti bibia wo car na mu bia no o mafako including your car key ene say Nyankopon ya adoma posifo tumi akwasesa wo mo no na wensu ye de akire me onse metena adunko kakra enti ko ba bi dunko ase ben wase kropon ene ben twenchena entwenchena asem a mekan eyese akronfo ranfo atumi akoto ahye gold buyer so se wududu nkwa minim se meka se so life mafa so for fire morning show do kwa no fe na ukodu nkwa ne sa area ho na ye galamsey prone areas na ya nkrofo biebie shops a moto gold enti wo waiter no akoto ama no na nipa bonfo bitimi koto hye gold buyers bi so ya wo mo ebobo wo mu tuo ewo entwenchena na ben wasa nkonya wasa Memphis East mensi masem watoye mantemo na mekan na we ne na ye wuku ada fe boare bosom ne da na dinkan na sa rehusemi esiye omukum nipa miensa o gold buying shop ho na sa breda posifo akeka wo ho mato wo ho agumonten so areas wo nyina ebi nse uniform wow no mo pick intelligence every sa akron for ranfo na wom kokodi sa enyambransem na we so modi akira perpetual didie ni na sem na enra me husa na wosu na me ra ho na me hwe ni Facebook na osu na wosu bia na very sad na wosu bi very sad awana na me hwe video no very sad na wosu very sad kafra abranti ya obekwa brochre odi abuche ne kura to nchempo a obi dehye obi ba watete na amana duru sam pempenso yi it could have been me it could have been anybody etimi to obi a me share videos about CCTV footages and I areho
as well. Enti Adom Nsem ewo ehoro sa, and the big one ewo Daily Graphic enim ma bobo so or say ministries and departments and agencies e try to say MDAs omo the Graphic Communications Limited ka 14 million Ghana cedis. 14 million Ghana cedis. And where your managing director the Emma Graphic Communications Group. That's 140 billion. Yes. Zikadada no. Wow. 14 million Ghana cedis. MMDC is Modeka. Anze you know park atenase. Yeah. Nti opanyini kwa na waso obu akonta. Ti akonta mu no che say MDS no e de wo mo ka 14 million Ghana cedis. Okay. Yeah, rehosem pa. Na we ya kan ho asema on say Joseph Siawa Japan. Soldiers block now. When you for akotwa homomo a wo mo bia no no. Eno wo ho na this story. Upper Menya Krobo constituency with untapped potentials. Say source of drinking water. Dawatrim German community. Ensure almost use no. And a baller go bebre. Aye. And one and entry no so no baby I do so mine. And one and entry no so enom. Nti ehadwen pa ehadwen ya Daily Graphic double krata no abo emu amane we ye Tamasco. Okay. Jodrell for and a woman kwakosi economics block de ama Tamasco for say 1 year na eja won fa ensua de nti kwasi say de bre ne kono the bon krata no emu nsem bi no ukonya bi to a na waken kind to details na say na my joy online ya Adom online so no stories ni be bregu ho kwa benya bia kan na fa hu de ekoso maimu ene ama hodo so business opportunity wo mu no what take advantage of it, so that's it. Wait.